Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagning kuwaso mana salama mana kaliling tada kapipya ginawa kada aray-aray. Na mambugian tanu alang na timpo atau saging kaya maktiro sa indera no. Sa tetangga ini guduna sa suli kakagya mapapayaga ido asa kumbusot tuntan warabul alamin ni dalam doyan sa kapaawi. Karkya na so bentugan na gusto kalangunok pudi na pengnian niyo ko Allah ta'ala amade na matano sa kanugan niyo ko ninang naragendang asang ko ano suara ko kebalbalasian ko na so kaisa-isaw bangin sa sendara no nanagin kaya mga ididak na maranosong nari ko sarak na lablabak na ad na solo bayat tabusor ka mapupimikir yan amarga na limbanan na so di kang giginaw ikaw marandan kuran ako madapera no naptilog talomaw kuran dengan orawa nada kon dudu nada kon deray no nakakalabusan tanya Aku saya kadua nana isili berita mi ko kaya pa pagsinula mi ko November 10 anniversary ya picture lablab sapa kan dudungkur kan so manos salam
PK